Tugitana mbere na ndeto ingi na arimi bakaua bakithikia mwema nibo marukite kiri society ya Kiriani na gutonya kiri new KPCU arimi baba bathithite unyuma ya mutemana jura bakwirigirite anene bao bakinya indi batikinyire bakiara na andiki bantu tobugite bajukite tagarerere nyuma ya bakuriwa chiringi 55 na arimi bangi ba new KPCU bakireagwa chiringi 66. Wandia chogoria bareringa kabarana kuga ikugana barerugamia bo ene kwenderia kithi gya KPCU enjero kaua Mwema Factory have agreed to sell to new KPCU with effect from today. Kiwanda kia Mwema kiri kimwe kia iwanda abira biruthite muungano wa arimi wa Kiriani bariuga kabaronire gwa KPCU enjero kuri na weru na nkinya maumithio nuntu maguri mao imakubuyanga. Mwema Factory tukuga tukenete muno ni tontu ni twariritwe na twegua ugu twariritwe tukaomba gutetheka ni tontu twecirie tiu ni tukudama tudikwa new KPCU nontu bakaomba gutugurira kawa wega na gututethia na gutunenkera advance ya twanenkagirwa tene taria fomu ya antu banenkagirwa form no riu ni tumenyete kwina new KPCU iria njeru iria gwatanite na ruonge rwa thirikari iria kaomba gututethia na tuloni tuu twa gutethia ciana cietu na tumbe kuthomithia na tumbe na gutuika kuonaga tubesa twa gwitethia miji. Arimi baba barabara twire kwenderia kiwanda gya kawa gya Mpampo kawa barathukirie makinya mamakiri mucemanio uratongoria bakiwanda gikuba tiraomba gwikinyia akurega kwijara kini tu turenda kuthura kiama gikielo nikende tumbe kwenderea wega tuthurane na tuendelee wega tume na turatwira na tume Kiriani Factory twetha twirungambitie gitu twi Mwema Factory tio ni turaugire turienda kwebukana na utongoria uria mukuru tugwatana na utongoria uria mweru na ala twakinyeru twatiga ntuko ya kuthura kiama gietu gya kurungamia society yetu kiama kila gikagwatana na thirikari na kiturungamire kawa na njira iria yagirite bubu buri bwa kenda bwa 10 arimi baba baragwatana njara na nkinya gukinya irore gutigira gutire gwoka thikotini kugiria mantu marabatua mathina mbere twamua twi member twinde ni tukwandika form na tusaine ugu twerwa tugwatanirite. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi.